check, mic. Celok Nando. Kinunan. Celok. Yung kinunan. Ang korap. Ito do. Ako ba? Bro. Yun. Ito na yung mundo. Yung mundo. Celok na. Mana? Man. Ya. Test one test. Tara ba yung kaya mamanya? Kaya mo. Kaya jalan.
Xuân, 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 Xuân. One, 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 two, one, one, two, one, two. Xuân, Xuân, Xuân. This one, this one, two, one, two, one, two. Trăng. Trăng. One, one. Hello. Then, kemudian jemur kanan. Anjo kan? Mana misi? Xuân, Xuân. Jangan lagi Xuân, Rahmat.
Kajito lang mga lumay gawa yung tabrilam ka na. Kaya ini wag yung tapos ano. Kulit.
Mayakoy and welcome to all of you. May I humbly ask everybody to join me to welcome the graduating class of 2022. So please rise for the procession of the graduating class.
Please remain standing for the national anthem. May I humbly ask Ragagi Moses Knight to lead us with the RMI national anthem. You may now be seated. May I humbly ask Reverend Jody Wallace, Pastor, Regional UCC, to give the invocation. യോജനാചാർയ അനുഭവാൻ ചുമതല ചങ്ങനാപുരമൂർത്തി kami kamulul kumraini dia yomi kugurir ko jangan air malu jadi orang peri yang parcuci luri jamani kamulul hari ke orang lain ke baru tuam roman anak biru yomi rutili lecabar riang kumraini ko jangan air kari jalan ibarat mana itu riang air kami kaji itu dalam curi berbagai jadi ini adalah dua orang kalau karena kelam baru kamu lulu kendri lulu naik kuat dulu ini pikir kamu lulu kerja orang 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 kiraman ini kiraman dulu ini orang kuat dulu ini Kita kaji dari dalam rumah itu stres, mulut. Mr. Simpson Lamai, salutatorian, son of Mr. and Mrs. Bilson and Lauren Lamai. Let us welcome him to the podium with a round of applause.
Kau kamu jalan, ada intinya mana? Channel jalan, pajalan, email on. Oda jana kau nani karu ini kamu program kau baru, mani ini nawa kamu baru, angkela ini karu jalan. Ipala kamu le cemiro jalan, kerja kau enjoy nawa mante, kerja ini try. Film kau deh, island deh, island bilo ini. Kalau mana dari lain lain Iroj, Indero, Jero, Ilongboy, Iroj, Improve balag lain lain. Kalau kau des, Leros, Estes, Jeragaya, Iroj mana. Oba Iroj, Lero, Iroj, Himala bro, I am Iroj. Kau des chairman. Iroj cimada kalua imle jalaya. Koba Iroj imle Iroj kalangay orilan. Kaude imle prajadana angalina. His Excellency David Kagwa Impersonary Sincere Kagwa. Speaker, Impa Speaker, Cabinet Minister Nadisha Life Member. Kaude Kenya Island Major. Major Mayor, Honorable Alliance Sir, Mrs. Ruidok Sir. Executive Member, Council Member, Ruwaila Roy, and Nadia. William Mayor, Imloko Kavarno, Koibalan Island Pina. Kaudi, Impile President Jayati, President Parliament Sani, Sani. Importable Ruan Seati. Claim come Anyeni, Reverend Closen, and Mrs. Mona. Ragi in Print Ragi, American Kinero, Carvalina, Special organization to our teaching case quest warrior with us this morning. Thank you for coming. Electoral Magic for US Ambassador, Japan Ambassador, Republic of China, Taiwan Ambassador, and others. Here, equivalent class of 2022, in Kuala Amnan and Kauri, in Karwani, in Kumui, Manayam, all of Mani, Malawan class in Karwala, in Pamela. Obada village, Avanchaki, Alabama, Monano, Illuini. Omomol kanami kandidu awal cerawal mudamil wami, hukumin kamoli 20 belas kala area la mudagara, jadi kamola lani kala. Marchunale, komruaini nengai. Once again, you are very welcome to this stage of occasion. Modajana na cijet, ejimui cijet tuin pala kilim kamola pawan mama, impamale saya kuaya. Rojara Ekara macam itu ada, UNCS principal, Reverend Uncle Chosen Tegu, Imanti Amla Tegu. Kalwamiro Emo Centulan Guru, Kadakor Ramat, Injibango Amiro, Ibdalwano. Iban Umiro Emo Kanami Pawan Mama, Percuanan, Kamolani, Ceramat, Ibuani. Presentation of gifts from Iroj Jimava Kabua to graduates assisted by Moses Snipe, Chairman House of Iroj. Ako kumunya na.
Kubala ko yun namin bilis. Kuhaan ko lang ng mga kau dia je rin sin. Yung kumulaw. Jarapan ng pilayan ko doon ako. Akin nito, pwede ka stage wall. Wana jaya ko mga ako, ng stage kidu. Gawin na yung kawa. Inang kata ng mga stage na. Gawin na yung kawa. Yung mga ko kung cara pa rin ng mga jamin. Yung jalan kip. Kemudian mau jalan President awal ini, President Piraya President yang baru naik juga. Ini orang kebanyakan kaki dunia sudah lebih kaki itu Piraya naik juga mana. Dengan mualak gede, juga Allah berincin man, rebelen curi laguit, rebelen RSM, rebelen celeri pinajal, rebelen lojan mataudu. Awak, mau jalan cuma malau tu meriri tanah kopan dan belum ni. Oh jolok pun, konjol lady, lepas executive konjol women pedi imai kita. Kumol, irut semata kabwa kena clear. When ledok nani ni orang kerajaan karyo jalogin. Titlein nanggin dengan kumseng kerajaan karyo jalogin. Ezenudin, unin per memorial lalin. Title leone. Unin per memorial lalin. Mais kod kia. Ani jar kamar mani. Oye en war unin per memorial lalin. Aligit penyon para. Oye lamana ke unin per memorial lalin. Kabel meja. Boilo unin per memorial lalin. Kabel lajiling. Oye wrong and Bible ba. Ke eor unin per memorial lalin. Kamagat pay, wain syarabal, ani jes mana na, kana lamana ke, loe, ronga jaga, magat kan kananin an, wain kagarmol, wain per memorial lalin, unquote. Poem by Iroj Simata
Kabiwa. 2014. 2000 14. 10. Rungo po. 2010 lang na 2010. Kumuan mudit. Ajo na kajitangan mudit. Mudit. Jojim rodo. Aku kajitan kayak apa? Tamangnya nih jalur gulor rong. Yogo again. Umur personal ni roj. Mga ed me ko tum chalok tatan kame likuni jalo. Ko roj sumata kabwa. Pija. Kumang mo. Ore de ko kumol tata. Charaman ngan kilajin karu yo. Special songs, Marshall Christian High School.
Congratulatory remarks, Honorable Mayor Laddie and Jack. Mayor Majoro Ato. Pede Heojido Giloadan. Kumulimsi. Yawe ngan awlep. Kamolo ni roch semero jilang ken yawe im kejbaro ginan ngan kejoit kacuju im lal chiri keinar. Mogota jana podo gnan checho ina. Ignan lelaga kamolo Honorable Mayor Laddie Jack. Ken ledo giyeni naur pain merang podo anan in yawe kaude nabar im kejaraman rujure nejit rigdagin aiden keinar. Ilo rainin auragair komol Mr. Mayor. Kamolo liro sema ilang. Pues eto au chago jen kumayang ajiriran. Ilo clan tagado oversee. Ag rainin imarang chudak iman mejamiang imuidne ienin aurag ngan kumayang. Kile im kaude awle rude rain ar rever ilo chipongon rainin chen manedeo irojoro imlero yoro kapro karyarer rojen kieneo yolap His Excellency President David Kabiwa, First Lady Ginger Kabiwa, Mengerejep Merong Periper, Rowan Cabinet Dewan, Honorable Speaker, Honorable Vice Speaker Ro, Kapro Karajarair, Honorable Minister, Ro Karajarair, Honorable Senator Ro, Ro Karajarair, Kachojo Honorable Mayors Rojan Kiengo Redrik, Honorable Council Member Roair, Ro Karajarair, Kachojo Ragiro Chemer Chiner, Karen Ragiro Chiner, Ilo Air Langat Chibangkit Ilo Morin Chedup. Elaptada, Rain Ienin Elabanganir, MCA's class of 2022 graduation. Kile ejanolang ngan rude rain rever iper izin iman. Iroj Chimada Kabiwa, Chairman Aujab Iroj, Ilodan Manedeo, Lejalai Eo Chiner. Reverend Chori Lagabut, Pastor Majoro UCC, LR Podak, Chair in Capella, Karayo Chiner. Eo engar per izini mimarong ligajab jana loe, Honorable Kudalang Kabiwa, Minister of Education, Ilodan Kieneo. Reverend Lozen Mataudo, Vice President, RMI UCC, Pastor Kwajalen UCC. Karen Ragagio Chiner. Reverend Chelerik Penejao, Pastor Rida UCC, Secretary RMI UCC. Karen Ragagio Chiner. Reverend Ari Sam, Principal, Marshall Theological College, JRT Port Member. Karen Ragagio Chiner. Menge erro marang chago miligjabian a loiro. President Ewan JRT, Reverend Padigune, Karen Ragagio Chiner. Mr. Moses Knight, keynote speaker. Mr. Ronald Junius, Ewit Pogodoganan in Kamolol, Irodan Chinen, Chairman, Rijuro Nigir.
class in Karujalagin. MC on Rainin, Miss Segap. Class of 2022 valedictorian, Miss Crystal Shodai, Nijin Order Im Edna Shodai. Class of 2022 salutatorian, Mr. Simpson Lamai, Nijin Pilsen and Lauren Lamai. Class in Karujalak 2022, Komayang Chirong Im Lugao Rain Nijin Aiden Kainar. Rainin Auranganir. Ilo Arkobadok ngan Kagurmol Kijeto Imperan. Ilo Airgar Pogage Tago Mama Impava Richirungir. Ilo Angar Ragiro ilo classroom Kibelir Peren Kamani Kada Koair. Ingin Payen Marong Kobadok Imchimor Kamolol Kantabrag Iniogo Emen Rechamlolak. Naneo Amiyang Rainin, God is there with you. Iroj Eberijo, Eberijan, Eberipam Ijo Wajadaliela, Eber Imana Mial. Kun Lega Iroj Kanalven Purum, Irojot Ejunin Melelet, Im Chalalagjan. Charaman Ajiriran, Im Jab Melalak, Pay Echain Ijoin. Parchuanal. Ilodan Honorable Mayor Ladi Enchek, Karayu Chinim, Mrs. Ridok Chek, Im Leroj Imirojoro, and Island Majoro, Alaboro, Rugagiro, Ruguilagro Ladim Am Nidizalayo, Consuleo, Armij in Majoro, Kamolol Ken Invitation in Nganam Marangkobadok, Ilo Yenin Auruk. An ajri reinir. Como moltada, cheraman como ajriran. Elange eor chabarod ayugo ngan chibang ilo yalan chala lagjan. Kebi mi obijuan majoro etol local government. Ej pelok ieno demji nganamiang lodok mer lady check im konchelewan. Percuanan ceraman ilo yalinamiang imiroj en peripemiang ilo katabarin ngan ilijum cakalaje awana iden kainar kumemol. Special remarks, Public School System Minister of Education. Introduction of the keynote speaker. May I humbly ask Mr. Snite to introduce the class of 2022 keynote speaker. Commencement address, Reverend Wajan Mataldo. Komol Dada MC. Yago Komo Yalip. Mun pa yawe labami pa yawe. Kamolo lani gen yeni jon yene elbana man. Emai bojuj ilo chibon rainin. Moda jena wan malagot. Ilo ledo yenin. Inan kolaga mokota kamolo principal leo. Reverend Jojon Tego. Church Malele, Echamarong, Aga Jawi Perang, Ilo Chiponan Rainin. Ilan Chipadak, Chicken Takago, Ralabalok, Nan Bugo Dajmur, Kandang and Mejigo make Armit, Savanella, Yo, Church Malele. And all that leather, I'm coming away in Canono, Ilo then, I'm not in again. No, they are in a car. A major jet by a car. Pugizin, low. And Nani Lochipon and Rainin.
Ngani introduce keynote speaker. Erroj leto ko erro nanin kamolol kumo jalep kan kubado ko nilo chiponan rainin. Em paranot nanin kilejen erro em kaude ngan ro rien kaude jir. Kubalo ko di penro lo nan ko ay logiman ngan maneteo ngan kieneo kieneo alap kap kieneo radik cumur em paranot ngan iglesia kin kacuju. Orang tamagilo anis. Paranot kilain kau dejin dengan rain. Kejrina, rudirina, raberi perang ilo ciponan rainin. Ila air kalau air ciuta kiligan rujugur rain. Nejirim cibur. Ngan yur malok ngan parcion pungutan ne. Ngan bigot ilijum cakalas. Iban bak elap kenono ilo ciponan rainin. Jonia ravlon ro ralap semer ilo iglesia gin ancaran rariron kamolo lebo eber erro maro kubatu ki perang ilo ciponon rainin vice president ancaran rariron eme jero jonia iglesia ko ralap ancaran rariron ilo ailengen ibai kuaslen vice president reverend lozen matado ilo mol eno jon ngin garjep Pai jen pun ejo tak yang jar jalan, unin, anin terusi. Hak, ngai marong kaji tu kibero, ngai marong kelekan kabobok. Keynote speaker Reverend Lawson Mataudu. Modal kamolol, ani lapalap cemero hilangkan. Kuban arji penron. Namun kamolol MCA neju Miss Trish Jacob, kap Vice Principal, mar kuala gintu taksyan orang ini. Ilo mol ya apa? Ane cuma aku kun kuala gintu taksyan kena kun pau tempake lojan matau tu ipen muana matau tu. Emuj all menekar calai ke buanin dia. Kamu kejauh menekinak. Perjuangan yago kumo jauhlem, yago jauhlem. Inan gie perjuangan lelok kamolo lani jenorar konolog man, kenyani namman. Elap talakan cuman ini leban aur ngan cuman cukul war, ilaleng kain, agak pernah cukul ruto data. Anigili jangan an Christ, ilo Charon Rairon, is Marshall Christian High School. Ina pernah dia kalau kamolor praise danau, kencan privilege apa opportunity ngana, puirun malakot praise dan Reverend Jani, kono le tamro kabilo dan Charon Rairon, ngan yeni leban aur, ngan rujuku rain cungolale meripojan Rio Jalak, jen Marshall Christian High School. Elba kamolole, kumro cumor kan. Opportunity ka privilege rena ke ka kain kajuan ina atreje chugul ejga first time mechon min udej ka manana im kamolo labda kamolo lani kan karakina ramman through president roar ka rain one both of tractor peran kalade buenu madam bodok chirik nan karan maduan rena karyolok ilo rainin. Kenapa menurut kamolol principal mengerti ro cakujin alba menam kamolol ro kan berkali denai ro kan president ila rai penron punun maudom botok cirik melalago kan maduinan rejurain kia kan botok kile godam jej ila ko balok ben rorar kamane kile godam jej ngan rain ro rien kile kan mani deo Ekarang reservoir lokian, reservoir lo cuci berku kacujo, nidi jalayo, Bila foto clean, ilo tanani cipa, ilo clean anich, melalen, ekile awal breno tum jalak. Mengerti jamin payah tayar, bicara rumah jadi orang kono. Agila clean anich, ekile breno tum jalak, rorian clean,
ekaran manit, ekaran leadership lo kieneo, perhatikan dengan leadership lo local government ko, kap kacojo, kumrok marko batu ini, staff and faculty and Magic Christian High School, kap rain one board of director, kap rain board of director rain lo tiap executive board. Joko special kelengan, irojina very per, imecera moment iroj, kap council women me represent Meran Ailgi. Saya patronali kenan, kile rorian kile, kalau perang aja min pai dah, ilo dan ani juna kile ani, egut wujud kile gen wujud, kayan kile, tapi talagun ben kile, manit rudal kejodam jalo, tata kejojar ko batu ini. Pai gran jino giagan cuan nan Bible cuan untuk kejaran madu. Bai langa kuat kelok ngani joko rotolo ta ila ni jan. Jalan orang waling lang ngani joko rote ta ilo langgo ni jan. Logi ne melang orang waling lang ngani hedis ni jan. Nanan regard ba. God is there with you. Coronia, kelangan jor tolo da, yang ni je. Walangan jor rute ta da ilo lango, ni je. Langan walangan edi, ni je. Ti mejba, ejlo kimbele. God is there with you. Ani je ni je. When very bam, ijo ko chapro, elap ta da, ilo yalina amialang, rejugurang, ngan piu ko chalal je. Ijoke chalal janam kata baruin. Ilo pogon reagat chong rai tak cepat jino yo ne kota ilupun ki verjo an katagin an ajiri rai anani. Ene chalal men komisi ni bata ka iro jana ke berokum ilo yali nami. Mer kagen legam ceronan. Ene chalal men komisi ni bata ka Carro jangan irojin kono ngake, ejak step ogin kaje, kin kajulu kai, kin karoga, agak jangan mat step inu on malam bibot jalan. Yang kau cebini bata, kan step gain which, irojin ay kej barukum, imdalkum, ilo yalina. Pepe mana tu ini, matu ini arcar jene, pepe mana tu maika, kalau perang ini potong cilik, melakukan pepe mana tu me, matu ini arcar tu jene. Cuan kana nak cuan amaneo, cukui joko me rotol tole, rong cep tol tole, arkan zaman cikit joko kami cep eragai ribai, ini me cep, agi jo me mana cukui joko rotol tol tata, rotol tole, ilo enen Ibrahim, lain arkan maika, orang maga cikit kamu, kemana cep ya kacak. Im John nunu karu pain pojarja. Im kiar kele chonya lamaro nijin pain and preach. Kani rong janga. Yani egara cholo king ilo Israel. E cholo king. E cholo nganciri. Chabrod aramit ar keman chabrod men ekar nganan kanan. Ar keman chabrod men ekar nganan kanan. Ime chalo yani nuat egar worjon really bai. Era karya tol jangan. Really buy ne jono emman retan. Enot komiang jab oleh. Aku main ligam cirong emman retan. Ego really buy. Arjun barat yo me emman retan. Arjun lo chicken kuela Bethlehem lo Judea. Really buy. Udinan dok jet Bethlehem. When tuat jon chicken an cakwe. Kejilangan moment maika. Mai ngar kaji ni, kau itu dia relief by narba, ngai cuan relief by jen Bethlehem lo Judea, ikapuk chicken a cukui. Ayat berjuang jaman narba, ikapuk chicken a cukul, ikapuk chicken a ber. Lalu kumar kapuk chicken ber aku macam kumiba, ramai lagi je mi jenami kapur masuk Christian High School. Emman berjen jogor coba Anak ni marong jalal jona mantap. Mai gaji rolar relief ayo. Pen
When Jonan Gabilab, Cap John Preach. Really by mana imperben Maika. Kan title go Maika a Lilongan. Imaran John Nijin Maika. Imaran Jonan Maika Preach. Jogo Preach really by. Bila Jayan in what? Jangan jalan Israel King. Continue dengan puebana. Ro pucinta. Matan puji ko congoro puji Israel. Rani to benar-benar kapuk cigi. Yang puji ko cat an Israel. Kalau lale memano referensi family. Kalau tan mereka. Kacau je benar lale metale ane ilo Ibrahim. Kerja bagalo ane imperi moment mereka. Kerat perjo rar kile ainigen ligaun relief ayo. Eja roh tak ciri. Eja ainigen kar complain ke. Ainigen kar per kemani menogor cepeman ilang kar perjo. Erot kejang relief. Elang kain ainigen ko cekile ron kake. Gicen complain gicen ber menogor. Kacira lo ben ligaun. Erot ron ainigen. Wajah dijin. Wana orang tu kau ngani jin. Wangan really wayo. Iterjin kena kaya or cuano I kaman dengan mereka. Kalau wana na bercara balin free dengan melamar kerja benemba. Penjojim kerja kita benani imlale langai. Eor man ya langai na aja man ya le ane. Free jar tirolok. Ini madu lo yonne. Ini calo menu kau ini pada kah. Iro jana kebar kom. Ilo yalinami. Enak kiberkum ilo yalinami. Kita lagi no cukul. Mereka buatkan bikoten jalan jalan. Kita kan menginar kubailo madoi. Kani perjan, ani perika. Jalan jalan matan naurin. Ime jalan John Army naur, ime jalan jalan ben. Ija lagi nuat army rome or shortage, disease ilo kamelich naur wire. Jalalo jan ajriran ligam jono karagara miya kena jalalo jan karagarin army jalalo jan ceraman an army ilo lang waiwe jalalo jan bung bung imude jan army kena ke awle army rena jala kacem jalalo jan jano kain kantor ak protection ngan kom ngan army jalalo jan guideline ngan army Jalan lojen nur kat mecumur ngan army. Jalan lojen arba minin katabar wadi ber army jenato. Jalan lojen apa nama langai cibel jenani. Ini guna orangin dia lari orang kapler. Jalan lojen apa nama langai cibel jenani. Elang rujukul. Jaya belum kemar pada experience ilo orang kaya ilo elementary level. Elang rujukul, agelang cukul, regagi roye. Rejmage eja kai rule nganan chul wai lori kenake rekanan beranamman ilo mol chul ge rabanamman kenamman ge regagi rein de lam nakaki kenake emman tero di penani eno ge eyo ejledo chala lagi komen keme aku mi keme ge lar dangan benci imcheron jije nanin regagi amman Inci jar bangane, itu ko kujba iman, pecaloga iman, agani juga. Wah mau, pelangnya cago ani jido, calal jangan, ewan joran, misalnya bemeng ligam joran, ini mencep calal jangan, pai balo joran doke juga, misalnya ani, jinon melelet im calal jangan. Rainin, ela balo calal jangan melelet. Imalam logan army kapukot melelet im calal jangan mogota. Kacita ko ingi, iu awin pilan kapukot calal jangan lihat tu kinani. Ngai calal jangan peri bencuan army, angen peri bemian ligam jorong. Inem kumna calal, army jangan calal mijakani im kau deje. Imlam ina calal mijakani im kau deje. Inem ina keranot. Kemana menogor mat im kejaroni menogor nana. Imlana ni itu jalan jangan ke, ngan komen tu trader, ya kan? Kumjai kucing kemana bahani jen beri pemi, entel ko im yawan en beri im yawan ni kom kemarin mujud.
Alangan aj beri pemi, melaleng bay, eluk kun chala lojan, ak chala jamo aj beri pemi, inna manich, aj beri jan, na meron telkom, im cibang bom, ilo yalina mi maklo. Ligam kirong la roja ke cep camala ko in. Ak jon madu wada elbanam man, elbanam man. Kene komaj menchene dananich, ujun menem. Lagi dah ni moda, rojat tu kali ni mereka kue ngah elik dah. Elangan rin, nganor piwo jalan jan, ani jenis beritam, kober jian, kober Amerika ini jan, kober cuk yang ini jan, kober petanya amau yang ini jan, kober cukul kocet ini jan. Enakan madin ma is there with you. Dan menin ligam jirong pag madoin, pag lam lagi. Wejon madol banaman. Ejolo jalan kaki pom. Ecokornya konet beri. Cokornya konet tam cukul ni. Ani jeni jan. Ebe wajakin beri bem telok kakajorem cibang lemin katok kuang. Yoga cemal lah. Lagi dani mogdada. Ilaben totally no ram. Yoga cabra konet beri. Karena God is there with you. Congratulations, imani jen cibang bom lo yali nami mal, dalam tata in perilo kom ke ani jen jen, ngana tel bom ke jabar kom lo yali nami mal, yami bibu jalan ujan, jalan jen amol, Jesus Christ, ani jen amol. Now we reach the time for the conferring of diplomas and awards by Rugagi Moses Knight. Assisted by Mr. Tu Punguluk, Public School System Representative, and also assisted by JRD Board of Directors, Secretary, Reverend Jaleruk Pinajao. Waramol MC. Ini ngiat yen lelok kebalamakin dengan rujukurin. Minat kerjaan jauh natura. Esther tabu kalau senailingan kuajalan im namu. Kemudian tulingan ribu garis senailingan rolak kuajalan im gosrai. Dina tulingan, ribu garis, kecajan ailing kinot, kinot amir itu kali miliar. Pengalap wajalan tusya. Kat mita pantal langirit, ribu garis dan ailing lap, ailingan bilik. Milik kalau pergi pada Saudi Saudi. Saya ailingan Malayalam, ailingan Kuala. Sobina pomare magaules. Saya ailingan bilik, watch. Sotai isirik dan ailingan jalot namu.
David, Ichirik, Jen Eiligen Our, him Eiluk. Kyle Edmil, Lu Jen Namo, Jen Eiligen Rongla. Kevin Ken Korak, Isirik, Sen Eiligen Anuatak, Arno M. Quadlen. Jim Jalama, Sen Eiligen Jalot, Namarik Quadlen. Junior The Rock Ribo, Senai Quadlen, Senai Eiligen Quadlen. Mike Pollock, Carlo, Sen Eiligen Eiluk, M. Quadlen. Kimo Pano, Riaur, Sen Eiligen Chalot, M. Eiligen Quadlen. Elik Dada, Elder Lauror Lain, Rumejor, Manoelat, M. I look, I like, I dig. Seramangan kemudian Ejailo Yeni Duat Ebar Worship Mendin Nabar Ilo Kamolo Langan Tujugur Rain Mencugulo Major Kesenasku Mandada Kecien Citizenship Award Abangan Tujugur Rain Ratsino Ilu Air Ilo MCAJs Human Emenia, Chan Radun John, Pilat, M. Kajamolo, Chongoro, Pilat, M. Eparanot, M. Manairetat. Imantara, and Crystal Sodai. Kajamita, and Admita Langirik. Esther Tabu. Kevin Ken Korp. Simjal Lamai. Melik Daga. Elder Laurur. Awak ujuguro rain ran. Kije dom kater jen radun jon ngan chunguro. Ai alban kan lang. Akhir rain. Akhir lo cipon rain. Ebar war jen menil lang ngan ujuguro rain. Leadership Award angan rujuguro yamman airtel ngal lerik melarik cimor. Deler ilo pilayurun tapi dengan pilayurun. Kadmi talangirik. Simjel lamai.
Kader Darak Ribo. M. Maige Bolos. Perjuangan menin nabaram kamalal ngan parano terjugure ngan terjugule Yalaban itu kelima yumpuk konan ilo aktiviti kuan cukup ebe ojak cabarodian eme mononin konan ilo cabarodian em nabarin eja kalangan Miss Rudina Tulinggan. Good Behavior Award. Your Royan Rigu Rain. Rapat Senolak. Dan Muligo Muliaram Ramman. Ano Chuano et Chugulilo MC agent. Kevin Ken. M. Esther Dabu. Kitchen song leader, Navayor Royan, Rujugur Rain, Rajanolak Ilo, Menintel, Rujugur Ilo Al, Ilo Ian Nuguno, Ilo Manchar Nakames, Ipendot, Kumparano, Ilo Ian Nuguno, Aladik, Emledi. War Warjel Dedica, Ezabari Cariloji, Laplar Godmanra, Mankimo Pano. M. Bradley Philip. Talented Award. Nabarin Ejilangan Ribulayam. Elak Kabelim Chala. Iben kan menin common program. Kajang-kajang M. Kojat Ayol Labot. Ano Chone dan Alikira Manekantar. Nabarin Ejilangan Mr. Bollocks. Maige. Baranot Warmenin Kamolalam Nabar Man Chonian Riguray Lari Kitchen Menin Kabundar Ngai Eru Chapsigane and Alep Charpalawan Chugul Elegin dari Lan Filayuru Boyor and Charparadugin and Chaparawin go Chugulet Agit Kojak Dalim Keboji and Kawan Malak Yurian Ido Chugulet Ayat Albal Lari Rain Albail Ido Limo Ido Menin Kamda Ak Ibliji area Boyoro Chono Me Lanchenolok Kan Elton Bin Em Ejalaya Kan Mejan Table ini Menak Namarin aja ilangan Mr. Simsel Lamar. Ia sen obijan cukur MCAs kobalap kobadok ilo yani nim kolgan kile embarano lelak nabarangan cukur rencilu elbayar Kadak Kader ilo Naurin Cheduk No Daron Melalagan Naurilo Rara Sabilo Play Rumor Ak Elabalog ilo Naurin Cheduk Ameur Chilu Yan Ligure Dimana Jilangan Iben Mr. Kevin Ken for Injuan Jilangan Crystal Shotai Imerik Dada Jilangan Esther Tabu Erik Dada ilon nabargain Sen Obijan Sugu Sen Mr. Principal Mr. and Mrs. Reverend Sojon Tegu Where Roy Paul Kyle Rupile Rujugu Raid Em Rode Dilo
Sajin Paipo. Crystal Shotai. M. Kedmita Panta Langiri. Pemol, our left. Eliktada, naparam kamolo ini dilangan. Penjual me arpageroin. Penjual ini diloten. Herja. Ano, President Ewan SBC, Student Body Government. Ayo elbani rotada yang penjual ini. Naparam kamolo ini dilangan. Ben Simsel Lamar. President Ewan and Yoi. Simsel Lamar. Kemuramol, Roblan Lapigan. Seraman kumayan rujuran. Ijal lagun kain. Nabar war chat mendin nabar ngan rujur rain. Ilo ciponan rain ini. Mayor cedera rain letak kadair ilayar mana. Togi pen rujur rain ngan lelak. Nabar kamu lolin ngan dia. Imarong kile. Jawai hari itu sen. Majid kulap. Jujum kan malakot. Kumol Moses Ichagudoyan Major Club Ayar Kachida Gelangai Marong and Ovary Certificate in Kajaraman Junior and Rujugurain Ijoga Ngayidoyan Major at all local government, you know, than mayor, a member or hours ago, Obija and mayor, a bar Delang and Rujugurain Ro Imrar. Kiji itu itu almen kata kuai, baca merong wid niji training. Ini merong kecil ipen Mrs. Peter Wasi, Rosalinda, pengen itu berkemeron dalam awardin dengan ajuin. Im awardin cinon tada nempacuan, cen major itu local government yo, tujuh. Edal ngani pen Pergo nampacuan Valedictorian Miss Sodai and narong ito gundan po Howard Agent Major to local government Saraman do yalina. Howard do kain karo ekadalangan Simpson Lamay. Salut cucurianyo. Inagam gar kiye do empalok pwede narong within eje kata ko ah. Chen major local government yo. MKya ejito ngan pelabuhan menjadi pelabuhan Kararo Chinit ino ainin kain emrutul ke ino kienyo eja talangan dergyo emagayan lo an kijiyo do em kata ino an garpet lo yalan chugul lo major Marshall Christian High School Miss Rutina Tulungkwan.
im ceramah dengan kumaya. Umur tada konsul umin udah mau kita. Nabar enot war cet permenin nabar dalangan peranot terjugurin. Ngai marang kile orang itu kilo dan majorot tiarti. Majorot tiarti Lora, ayo pak Lora. Majorot jangan rair tolak ngan Lora. Pemohon Rio Mejang. Kemudian Ren Regagiro, Mejero Jodudun Rai Geron, Parainot Regagiroan, Mejero UCC, Jangan Delok, Meninda Bargain, Kain Kajuan, Ngan Kalau Victoria Newa, Kajurio Me, Kujuguleo yang mentata kereta kuan. Nabarin kain karo jatan dengan 70 ame mantada yang peraino dan manantel ilo nurun cetup. Jadi dalangan salah di torreno. Umur tada majorot tiarti. Hei, uliga tiarti, ini amuin. Ini amuin uliga, apa berita tiarti. Kamu lo dalam rincian, dalam penairan Majul Christian High School. Multa harga muji. Kupala kan proyek itu tahun kau tujuh. Kita kumang tujuh kerajaan karu jalagan MCJ dorotonya rongoro. Kilo yang kagiro cemer cinerem cemer hidup ikri yang hidup uliga enut perjalanan rohan CRT Reverend Padmini Chani Mrs. Susan Chani Kupala kan kagiro kita cerita di Pero enut Reverend Tim Maya Mrs. Winnie Maya yang kagiro cipang rohay kenain pagilatan dulu yang raya keronewan nilai import nabarin mini lagi kaniu imat kaniu kate ini jadi karido raini ngan valedictorian neo MCJ rong class of 2022 merong kerja Miss Crystal Jotai. Moldara.
Komol baik perinjabal. Oke. Ngenan mata kamu lani. Reno komoro juta kijin komoro kana kle rebelen range na marom jama maro. Ilo uday jin rar marong kapi komoro. Eno kami periumin ampuri lewan misteran miji rebelen pinajau. Kami harus dokajan rida tiarti. Kami yang kanan kamolon lewat cuan nanin. Kajaraman dengan kelajin karo jalakin. Kami yang kebetok cuan yang menin reward dengan yomi yakar kate udah tadak retuan. Kami yang ni kacu tadi pen kalau Victoria ni orang marok anam. Bagaimana niok jangan oleh Allah berolo kita tiarti. Kau inroga cemeng kabar beli cemeng. Umol tada iliga tiarti yang majorut tiarti. Apar or menin dialog kami napar ngan parayor jugurin. Jadi jen my DB, bagaimana malam? Otara kamulo lani jilo cipongan ng rainin yago kumale. Eno tami karong kangaylo yan majalalan tebelum menpeng. Imi to gelotan managing director yo tuai daini. Podop director wan pengin. Kapawale bang rijar rain ilo mejeroin. Ikanan par kubai ko kawale bang rijar ilo. Reno yebije. Ailing kwajelen. Kap rijar ilo wace. Anak dan nain gen waj kacojo imlewat elapta dan nanin kajaraman nabar kumayang ajiriran Majal Christian High School class of 2022 saram panjana oleh bijo to kay warro wa to ko miyar kabeoji to do tan pengi ay kacita gipen mota da seleo wen wan mata Mr. Lamay. Dekat cita kita pala Victoria ni o pencu jimuan mantak. Percuanalen ilutan oleh ben kejar baruan majalah sebelum menpengau karena rajang kumayang kumayangan wan malam katu kan nampak retire oleh ben cargam cakanan mau kumin kabutan pekcigir kumamual caraman Umol tada my DB. Nah lihat kan kuajilen tiarti. Rombongan perpukuna elu yani. Bagaimana malam? Atau kabungan kuailan tiar di, gara jito aja lihat tolak. Mau tata keliani kau tu je na baru yang kamu lole, kencuan rano yang mana mai bujui. Para yang lewat kau tu ragi rain cemer, ab keren ragi rocine, ciner. Ilo norin cedok, yang peci bang roaya. Kelia oleh, ya kau yang ana oleh, ya kau Ganan pagloyatan regagi roayon kwajeleni rebeleng lojan matau tu kapkeren regagin ecuen ekpajaran tiar jen kwajeleni to emulu teren ngi marong kule ni chodai en chojumon mantap em pak abarinan jen tiar jen kwajeleni to
Omol Tata, Quajalen TRD. Erik Tata, Chala Region Lagun, Ejitongan Executive Board, Ejimur Malo. TRD Marshall Island, Yahweh, M Overseas. Yahweh. Parko bago penrolo mo dante klem kau de im nabaram kamola nani im kle Florian kau de ingala tada class of 2022 we lo dan Reverend and Mrs. Padni Chani board of director ro executive board ro ima ole rolun redran and by Jen overseas gamma Island nikas dengan Mr. Sel Mr. Simpson Lamai, penwan mana pek namarinan jen, awal lebih lelah. Keraman. Miss Val, Miss Crystal Jodai, Perceraman. Map, all. Omol Tata, JRD, Ubijuan, Activalmanan, TRD, Marshall Island, Overseas. Ubalo Gipen Roger, Bamiang Amol. Naipan, Lale Orge, and Ilugam Seni, Luchiponi. Chalaka, Sam Malo, Kumgari Amol. William Kabu. May I call upon Reverend Harry Sam, Principal, Marshall Theological College member, JRD Board of Directors, to say the prayer of consecration. Come on. Mol MC. Chuchargyo. Imjam Kamol Chamlawan Ajiri Range and High School Am Yomun Kajibarawan Pro Karajaram Lucharan Rai Master Krishna High School. Ever Chondan Rar Poruk, Kimit Kachidakipam, Pagun Kajaram Manir Kage, Inodan. Am karena menjaga cengkia, dengan rajam lokal mewurilu, sabar jowo ragun. Pun kejaraman ini kan, meni kejaraman kuam jalan, ainiman himjawa, meanwar, mana Dokjan gue ngalah. Mika tidak dibamba pun kejaraman ini. Jadi kalau ini dia, kumulot. Amen. Special song, graduating class of 2022.
the valedictorian address. Daughter of Mr. and Mrs. Odar and Edna Joday. Hi everyone. Ya wala. Modala na barang kamu lani sibirilang kunjudi miyawaanalat nan kaibikatu. First of all, I would like to convey my word of gratitude and thanks to our Heavenly Father for His unending love. For His everyone. Amolone kan raini naman imaurong ngan kliwis imalaptada ngan nga imbagarulang rin maka. Kalau kile imbalirut rian kau dayir, kile mana tayo iro jimlero iroa ilo ibala ka nailengkay. Iduli ka nailengkay, roilo iloan mo ni Rose parano. Kile imkau dayleros esta sedagaya nenga jago itin imiro jamane. Iros imlero iro cek koba ala bro iraileng. Imkau day Reverend Palguni Sani in Mrs. Susan Sani. President, Model United Church of Christ. Keynote Speaker, Reverend Rosen Mataldo and Mrs. Moana Mataldo. Vice President, Model United Church of Christ. Ilekianan Mizoram Mayor, Honorable Lady Ensek, in Mrs. Ritoksek. Email Arido Gilotayro. Kilerawan Jalalagijam, Public School System, Honorable Mayor, Honorable Minister Elang Kabua, Kilesandro Kabur Menewal, His Excellency President Table Kabua, and First Lady Sincere Kabua. Speaker and Vice Speaker, Cabinet Minister Ro, Imro Member in Nadijala. Kile imkaude komujale rora rido manyeni. Special recognition and thanks to our distinguished guests and friends who are here with us this morning. Again, thank you very much for your good heart, your support and help to our school. This is the day the Lord has given us to happy and enjoy His unconditional blessing. Today, I could say that I'm proud to be called myself product of Marshall Christian High School. Today is marked the end of another chapter of learning, and I really thank God because I have learned many things and things about physical life and spiritual life, especially through wisdom found in God's word from Mount Kinarong. I thank God with all my heart for giving our graduating team. God is there with you. Now I understand and I also realize that God has a good plan for me and my fellow graduates. Fellow graduates, let us walk with faith in the Lord and focus on His guidance for our future because His ways are better than our ways. Remember that we are not only to walk another new journey, but walk in the Lord, for this is right. Remember our graduation theme, God is there with you. Walk another new journey, walk with confidence, go in peace. The Lord is everywhere present. He is there to protect and to guide us through. I stand here on behalf of my fellow graduates to say our word of apology and also our word of thanks and appreciation to teachers and staff
of Marshall Christian High School for your help and feeding. You have contributed a lot to me and my fellow graduates. Finally, but not at least, I would like to express my sincere gratitude and thanks to Papa and Mama, aunties and uncle for your help and support. Thank you from the bottom of my heart. To my dearest and lovely parents, Papa, Orat Solai, Imlaid Mama, Edna Solai. I stand here because of you. Papa, Kumiro Mall, from the bottom of my heart. I salute you. Kumiro Mall, Kanamiro, Kalalio, Imkajagarogayo. Imkadagnia, Puimarong, Junior, Ray, Ricardo Rani. I thank you, Lord, for everything you have done for me. But John Allen, Dalakan na marong kamolo, rirar ko batagulo. Rainon rainin, elaptada rute jerinair, kanir marong chulag yan ako air, impo batagupir. Mall. May I humbly call upon Reverend Wajan Mutaulo, Vice President RMI UCC, to give the charge and also acknowledge the senior of 2022. Regional Mall MC Miss Trish Egam. Jalan Kamolo Lanich. Ada ko balo klego orar po kurentena mal mane klego ayo mane dia ka putar ma gagre rola renche belan min kap ko modam je mama baba staff faculty kap jero jar ko ba do yi nani nai tan ban ko man digam chirona mene tai ma cho special charge ai do lo jalan kare mi Pecamala ko ini, memang bertahan rong. Memang orang malam cukup rong apa? Ia malam pelat cunguk. Kan menit caji naik kan, caji kumkai dol jalan kaki mi. Gumen pergi. Bicara apa? Roy lo ini dia rong jaga. Pergi gulung rong. Tambah menok mar jaga jenjungan jam laguin. Rong jaga nan ko. Tata nan mana. Kunjam mel, menurut kaki rora, katakan kumkami. Yang itu menjadi kumin kemi mit. Menurut kaki rora, curung kum, bagumin kaman. Nanin katako karair kan kum, rana kiraman kum, imkai dor kami mo, toh kami ne rong jaga, imjam mel, menurut katun kum, kumar belu chicken chu. Kumin lagi roj. Kumenjep kiri ken kum, ken menoko kumilam nabe kum jalan. Kumen kau keme menjiroj, ilo menodem jadi. Kumit kamani menai palangan kum, ya lo me madal atun kage. Kumenjep ini ba, menai kibar kum, intel kum, lo yalin mal, lawan pibu jalan. Kumenjep malam nak kum mana? Tahu malam nak kum mana? Hak kumen kau deh jiroj. Imjab kamani meror nana ka projector eno jon rujul yo me abelu chul gore kaatkan na mana ni eno wrong kumene lo jen meror nana ko yelam lagi gi ala ngai war mene den yalam pem elo jen mene kumene on malu lo chima im kum jab cher chen yalo chime eno dan ma dun ba kaadi stay with you jab cher den yalo chime karena ani jadi kan, lalu kibar kum, beri pemitel kum, yo yalin mal, kami piu ko chala lo ya. Gudalak, mencedorana jarana bilalai lali kata ko repel lo, karena kita man level kucak. Cemeni lagi, menak kita malam ini dan cara lain luan, proyekkan kamalben, ringan potong traktor, ya kain profesional yang mencuba. Ambil merempai dengan JRD
Raini Charan Raibon, Elmanai with Rugaki, and Kamala Lamage. Elmanai with Rugaki, Elmanai with Korean Rugaki, English Jagin. The minute Nine Rajang Hain, but Kamai with you, Pukumarum Jet Pastor, and Charan Raibon on Christ, Eli and Kena. But tonight, good luck, Imanit and Kidaraman. Presentation of the senior class will be given by Reverend Gelid Pinedal, MCHS former principal, Secretary, JRD Board of Directors. Mol MC Kuman Jojum Tudat Yadanan rebeleran kanan kumane Ugodi katodo kana niang kia Ye Ken mening Ilo echalor Elang kain kano kau tu je buat. Ilo kan President Reverend Parliament Chani, Vice President M Charan Raigiron, Chibulo, Principal, Vice Principal and staff, faculty and school, Komangadan, Ngan Island kain. Chakala Joania, M. Chakalado, Nanwan Malakwari Island. Charaman and command, and Kemu Jawlep, Mama and Baba, Kemu Rundukumi, Matami, Yellow Kilajan Karriologin 2022, Pachon Island and Kemu Jawlep, congratulations 22 Marshall Christian High School graduate. Words of thanks and announcements from Ragagi, Ligan Mental President, parents of the graduating class. Odajana malam bodok cucu nani kamulu lilodan parent run class 2022 and moda payaragin kalau klaim kamulu lanis semeru yang kancun dia naman maur aibu jois luar agar pubado within aja dua lawinan class of 2022 MCA claim moda manido Roger do Heineken, very cabrada timor, another primadam lo Smada Kabua, Kide, Kaudi Rangal, Pubada to Spoon Riding, Play Port of Tractor, Raji Man, President CRD. Rain Rugger, Meratan Rajao, Kubai Pendon, Kile, Kaudi, Kile, General, Europe, President of Cabinet, Kenawar, or government will have it cut to you. Tavajan, Nani Kilebu, Kumu Jorab. Rome
Iri jap menjadi nak keliru, tapi lo cuma turun keliru kamu lo. Rata tak kumui kumar kuat, anjiri mela memau, mana anjiri ini jadi sibuk, menjadi. Tapi cuma step, orang rogar malu kena ni cip cemlong. Kira percuma ada. Proyeknya kau cabinet itu. Heran, ini, melodi cek, not konsol cek, minyak kenuno itu dan kenan, ini. Herojan ini, beroyor matan kapal bro. Lepas jamu kira kumut kacun. Percuma ini jodohan, heran ro. Cuman keliru jenis orang proyek balan MGAJ yang kata air roja ujin, kamu lulu rogan tabrakan cerbalin eroar, mereka ijen dia ko promotor, cuman keliru jenis orang ero, percuma ni jodohan, parent, imrega kami payung anak. Ranau, kamu oleh gue, arpuk cerbar wamro lo, terego, akalnya gue cemlok, kamu oleh dengan anak dia, watakan cerbalen, tuj melelakar, kon mal orang bukti gemro lo, amrogar tel, peran rai lo, yang cigulo coba, oh. Kalau nana lah, apa cuma nana kubai kalau yang kamu ulur kumui kan kami kat kubai tu, kaman boy ini ni jual ni no kaman, anak ruj widine yang kamu ulur, print merah kade, terilo ia cubur boy. Baik kalau jual nana lah, apa cuma nana kamu ulur kumui ya. Time of consecration. Let us all sing number 267, Dalawat Wanlingaw.
Now we reach the end of our graduation ceremony today. May I humbly ask Reverend Harry Sam, Principal MTC, Member JRD Board of Directors, to give the benediction. Your church here, Yojana Jesus Christ, Nawana Chimet. Come on to the Pajaraja. In my come here, will you to have community? Amen. On behalf of Marshall Christian High School, Principal Reverend Susan Tego, I now declare that 22 graduation is now adjourned. So everybody please stand for the reception of the graduates of 2022. Hello, punya kapal ngar di Ceraman. Jangan jangan jangan. Kano jangan mo.